dek podi deh saya gini so. Tak boleh ai biasa so deh. Podi bona saya gini so. Emang, jam segiko lah po dia aja po yang lain sahur orang limang. Tak ada dan sahur tadi deh, Mang. Amak dan terlambat ya gua tadi. Sama tu namang deng lah lundo sahur tadi le. Tapi jam sagi kau lundo padi padi dan le. Den pandang adia den pandang adik batang bayo kamek juo tagerai rambut nan panjang hati denai nan digaduanyo. Amak nyanyi ke menyanyi juang. Baju lep poi dan podi orang. Tambah podi poi. Nya ada dagang solusi cik. Apa tu? Boli nasi double gitu. Ini mau melakukan puasa ni saya gini. Sama tu namang den tak lo ndak batal puasa dan yang le. Mak den maling kalin ketiga-tiga. Mula. Mula. Wih, harus tebeda. Nampak sakit yang ya? Tak tahu tu sakit kami ni tak? Capek. Apa nak ni dak dayat? Ikut sakit nama mak. Saki nama kau tu. Di awak kuriang nama orang. Kurang apa nak kau ya? Tiga malam dan buat sakit kau mah. Tek, nyokan batalkan puasa tadi tek. Nyedak sahur kecek dah tek. Sahur bak pun yang sakit. Nanti kau pinggir makan yang tadi. Jangan ampun mak. Lah bajang lagi. Kau batu-batu puasa si kau apa nggak balik-balik kau batu puasa si kau. Dah. Kurang ada mungkin.